네, 지난주에 우리가 생식에 대해서 이제 이렇게 마지막으로 생식이 뭔지 이렇게 살펴보다가 이제 끝났는데요. 여기 잠깐 제가 다시 한번 말씀드리고, 네, 다음 순서로 넘어가겠습니다. 이롬 헬스케어 생식은 황성주 박사님의 생식 건강 철학을 바탕으로 이롬 생명과학 연구원의 식물연구소 연구로 이제 개발되었습니다. За өнгөрсөн хоногт нөгөө амьд шим тоолны талаар танилцуулсан байгаа. За ялангуяа нөгөө танилцуулсан зүйлээ сануулгын тулд хэдэн зүйлийг дахин хэлье. Амьд шим тоол нь Хонсонжу докторийн за амьдралын амийг одоо тэтгэх тэр ухаан тэр гүн ухаанд суурилсан байгалийн хоол байгаамаа. 네, 생식이 만들어진 지는 벌써 28년이 되었습니다. За амьд шим тоол одоо бүтээгдээд 28 жил өнгөрсөн байна. 네, 생식은 최첨단 가공법인 동결 건조 공법을 사용했습니다. За энэ хоол нь огтом хөлдөөгөөд тэнгүүтээ вакуумжуулсан хуурай болгох аргыг ашигласан. 네, 동결 건조 공법은 그 식물 원료를 영하 30도에서 그대로 얼려서 건조시킨 것입니다. За энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр түүхий эдийг 30 градусаас дээш огцом хөлдөөгөөд тэгээ хуурай чийгшлийн алдагдуулахгүйгээр одоо хуурай нөхцөлд нутгалсан бүтээгдэхүүн. 네, 영양소의 파괴 없이 원료 그대로의 성분을 다 먹을 수 있습니다. Яг тэр нөгөө түүхий эдийн шимт хижээлийн алдагдуулахгүйгээр 생식은 골고루 통째로 생으로 먹는 가장 과학적인 방법입니다. За энэ шинжлэх ухааны аргаар одоо бүхэл бүтэн үрийн болоо хайлс одоо үр хөврөл бүгдийг ингэж багтаасан эрүүл хоол юм аа. 네, 그래서 대한민국 생식업계 최초로 생식과 생식 함유 제품에서 식품 안전 관리 인증인 해썹 인증을 받았습니다. За тэгээд энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхлээр Солонгос улсад одоо шимт хоолныхоо хувьд хамгийн анх удаа аюулгүй хүнсний бүтээгдэхүүн гэдэг ийм стандартын бичгийг авсан. 네, 이 해썹 인증은 받을 때 굉장히 까다롭습니다. За энэ стандартын бичгийг аавна гэдэг нь өөрөө айгүй яригтай баггүй юу? 원료를 이렇게 선별할 때 그 땅이 어떤 땅에서 자랐느냐부터 이제 그 인증을 받기 시작합니다. За бүр гарал үүсэл болох бүтэн найрлага орж байгаа түүхий эдийн газрынх нь хөрс ямар юм бэ? Яг органик нөхцөлд ургасан юм уу гэдэг тэр судалгаа шинжилгээн дээр үндэслэж олгодог стандарт байхгүй. 네, 토양이 좋아야 건강한 원료가 자랐기 때문에 그 토양이 어떤지부터 먼저 검사를 합니다. Тэгэхээр хөрсний шинжилгээ гэдэг зүйл хүртэл стандарт хангасан байх юм бол одоо энэ стандартыг хангалаа гэж үздэг байна. 농약이 있거나 뭔가 중금속이 있거나 위해한 요소, 그러니까 해를 가하는 요소가 있을 때는 이 해썹 인증을 주지 않습니다. За хэрвээ одоо органик бус одоо хэрэгэлсэн, хэтэрхий их бордоо хэрэгэлсэн хөрсний бохирдолтой байх юм бол энэ юг өгөхгүй энэ одоо стандартын тодорхойлтыг өгдөг байна. 네, 그 생식은 굉장히 안전한 원료로 만들어집니다. Тийм учраас одоо маш аюулгүй хүний биед хохирол учруулахгүй, хор хөнөөл огтөхгүй ийм найрлаганд түүхий эдийг ашигладаг байна. 그래서 운반 과정, 세척 과정, 또 분쇄하는 모든 과정에 다 안전하게 만들어졌을 때 이 해썹 인증을 주는 겁니다. За тэгэхээр бүх л хүний биед одоо ямар ч аюулгүй цэвэр орчинд бүтээгдсэн заман ямар ч одоо урт удаа хугацаанд хор хөнөөлгүй гэдэг ийм тодорхойлтыг авч иж энийг одоо өгдөг байна. 네, 그래서 대한민국 최초로 생식을 만드는 모든 과정에서 위해한 요소, 해를 가하는 요소가 없다는 것을 인증받은 것이 바로 해썹입니다. Тэгэхээр хасаб гэдэг энэ стандарт чинь хүний биед хоргүй шүү, ариун чанартай шүү,
За ямар ч химийн элемент холио байхгүй шүү, өнгө будаг оруулагч байхгүй шүү гэдгийг тодорхойлсон ийм одоо дүгнэлт байх нь байна. 네, 이롬 생식을 만드신 분은 바로 황성주 박사님이십니다. За тэгээд энэ хоолыг бүтээсэн хүн нь Хуан Сонжу доктор өөрөө байна. 네, 황성주 박사님은 모든 질병은 그 올바른 그 식이요법, 그러니까 우리가 먹는 것을 통하여 먹는 것이 우리의 그 건강의 근본적인 개선과 예방을 할 수 있다고 말씀하셨습니다. За одоо бидний энэ бүх өвчлөл бид нэр зөв хоол идэх тий. За аюулгүй бүтээгдэхүүн хэрэглэснээр одоо өвчлөхгүй байх бүрэн боломжийг бидний биед бий болгох боломжтой гэж тодорхойлсон байна. 네, 그래서 암 환자를 위해서 먼저 만들어진 이 생식인데요. 생식을 암 환자에게 만들어서 줬더니 너무나 암을 이길 수 있는 이제 힘이 이 암 환자에게 생겨서 너무 좋은 효과를 보게 된 겁니다. За хорт хавдрын өвчлөлтөй хүмүүст энэ хоолыг зориулж бүтээсэн. Гэхдээ энийг бүтээгээд явах явцад хавдрын өвчлөлтөй хүмүүс маань энэ өвчнөө даван туулах, ялангуяа эмчилгээний үеэр тэр хор хөнөөлтөй нөгөө зовиртой үеийг сайн даван туулж чадах юм дархлааны хүчирхэг юм боломж болсон гэсэн үг. 그래서 이제는 암 환자뿐 아니라 암에 걸리기 전에 생식을 먹여서 우리의 만성 질환을 고치자라는 그런 마음으로 이롬 헬스케어를 설립하게 되신 겁니다. За одоо бол хүн хавдрын өвчлөлтөй хүмүүс төдийгүй хавдрын өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлээ. Ужиг одоо суур өвчлөлүүдээс сэргийлээ гэсэн хүмүүсийн хэрэгэлдэг одоо эмчилгээний бараг хоол болсон гэсэн үг. 네, 그래서 이 생식은 박사님 혼자 만드신 게 아니라 생명과학연구원이라는 연구소에 있는 박사님들과 함께 만드셨습니다. За мэдээж энэ хоолыг ганцаараа нөгөө доктор маань судлаад гаргачихаагүй байна. Үүнийг бүхэл бүтэн ийм баг ажиллаж байгаа байхгүй. Тэгээд энэ баг нь амьдралыг одоо судлагч буюу судалгааны ийм лаборатори байгаа. За энэ багийн хамт олонтойгоо нийлж судалгаа хийж бий болгосон хоолоо. 이 생명과학연구원에서는 다양한 천연 재료들, 천연 원료들의 그 유효한 그 성분을 탐색하고 또 연구해서 정말 좋은 제품들을 만들어냅니다. За энэ судалгааны лаборатори хамт олон юу хийдэг юм бэ гэхээр яг байгалийн тэр нөгөө түүхий эдээс хүний биед хамгийн шилдэг нь ямар элементүүд юм бэ гэдгийг нь ялгаад тэгээд тэр элементүүдийн хоорондоо тохирох нөхцөлийг нь судлаад хамгийн сайн бүтээгдэхүүн гаргах юм зорилготойгоор судалгаа хийдэг. 네, 이 연구원에서는 그 생식만 만드는 게 아니고 생식과 함께 먹었을 때 좋은 다양한 건강식품을 함께 개발하고 있습니다. За энд бас хүн ингээд амчин тоолоо судлаад зогсохгүй энэ хоолтой хамт хэрэгжилж чадах эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүнүүдийг бас хамттан судлаад бий болгосоор байгаа. 네, 유전학, 식품학, 영양학, 또 미생물학, 의학을 전공한 네, 많은 연구원분들로 이렇게 구성이 되어 있습니다. За энд ингээд маш олон төрлийн мэрэгжилтнүүд ажиллаж байгаа байхгүй юу? Жишээлбэл биологийн идэвхт бодисын судалгаа хийдэг хүн байна, хоол хүнс эрүүл мэндийн судалгаа хийдэг хүн байна, мал эмнэлгийн хорио цээрийн алба гэж байна. За мөн физик, генетик, хүнсний шинжилгээ ухаан, микробиолог, анагаах ухааны чиглэлээр мэргэжсэн ийм олон судлаачид хамтарж иж ажилладаг байна. 네, 생명과학연구원 그리고 우리 이롬의 그 공장을 그러니까 이롬 제품을 만드신 모든 분들 이 제품 철학이 있는데요. 바로 하나님과 사람 앞에 부끄러움없는 제품으로 고객을 섬기겠습니다입니다. За тэгээд энэ байгууллага буюу Иромын одоо доор ажиллаж байгаа бүх байгууллагуудад нэг ийм урай гүн ухаан байгаа байхгүй юу? Тэр нь юу вэ гэхээр бурхны өмнө болон олон түмний өмнө ичхүрт орхооргүй шилдэг бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх хэрэгтэй гэсэн ийм одоо зорилготой байдаг. 제가 사업을 결정하게 된 가장 큰 이유 중에 하나가 바로 이 문구 때문이었습니다. Тэгэхээр миний нөгөө энэ бизнесийг хийх болсон нөгөө гол өдөөлт нь одоо саяны энэ урай ахгүй юу? 예, 사람에게 부끄럽지 않은 제품만으로도 참 좋을 텐데 하나님께 부끄럽지 않은 제품을 만들다니 정말 이롬 제품은 좋겠구나라는 제품을 확신이 들었습니다.
За хүний өмнө ингээд чүрт орохооргүй бүтээгдэхүүн хийнэ гэдэг чинь өөрөө маш том ингээд тий амлалт амаргүй зүйл. Гэтэл энийг бүр бурхны өмнө ч чүрт орохооргүйгээр хийх ёстой гэдэг ийм том зорилго тавьчихыг хараад итгэж болох бүтээгдэхүүн байна да гэдэг сэтгэл төрсөн гэсэн үг. 네, 그래서 이롬은 다양한 그 품질 원칙을 지키고 있는데, 특별히 그 식약처에서 어떤 그 기준을 정해놨는데, 그 식약처 기준보다 훨씬 더 깐깐하고 더 안전한 그런 그 기준, 품질을 보증할 수 있는 그런 시스템이 있습니다. Мгм. За тэгээд Иромын үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүнүүдэд ийм стандарт буюу чанарын менежмент гэдэг юм байгаа байхгүй юу? За тэр нь хамгийн аюулгүй, хамгийн цэвэр, за тэгээд ямар ч холцгүй органикара гэдэг ийм одоо чанарын үзүүлэлтүүдийг хангасан байх нь байна. 네, 이런 이유로 거의 28년 동안 한 번도 제품의 품질 때문에 네, 문제가 된 적이 없습니다. За тэгэхээр бүтээгдэхүүний одоо дотоод тэр стандарт чанарт 28 жил өнгөрөхөд нэг ч удаа одоо гомдол гараагүй байх нь байна. 네, 그리고 생식 연구에 다양한 연구 논문들이 있습니다. За мөн бүтээгдэхүүний талаарх те олон судалгаанууд, диссертацууд гарсан байдаг. 네, 그 연구 중에서 고지혈증에 생식이 어떻게 좋은지, За жишээлбэл одоо энэ судалгаан дотор те үе мөчний өвчлөлд энэ хоолыг идснээр ямар байх юм бэ? 네, 대장암에는 또 어떤 효과가 있는지, Бүдүүнгицний халдварт ямар үйлчлэлтэй юм бэ? 네, 다이어트와는 또 어떤 관계가 있는지, За хоолны дэглэм бариад турах гэж байгаа хүмүүст ямар одоо боломж байгаа юм бэ? 네, 다양한 그 혈당에 그 생식이 미치는 영향은 어떤지, За цусны эргэлтэнд ялангуяа судсаар урсж байгаа цуснд одоо ямар үзүүлэлт нөлөө болдго юм бэ? 네, 운동선수에게는 또 생식이 어떤 영향을 미치는지, За мөн биеийн тамир дасгал хийж байгаа тамирчдад ямар нөлөөтэй юм бэ? 네, 지방간에는 또 생식 섭취가 어떤 영향을 미치는지, За хэвлийн өөхлөл тархалтан дээр хүртэл одоо ямар нөлөө үзүүлэх вэ? 네, 다양한 연구가 되어 있습니다. За ингээд маш олон чиглэлээр ийм судалгааны материалууд гарсан байдаг. 네, 그리고 이제 이렇게 많이 이렇게 상을 또 한국에서 다양한 상을 수상했습니다. За бас маш олон ийм шилдэг өрөмжлүүд, шагналуудаар одоо шагнагдчихсэн байх нь Солонгос улстай. 네, 그래서 이롬 제품은 이롬은 단순히 제품을 만드는 회사가 아니라 이 한국과 또 이 국내 모든 업계가 인정한 대표 브랜드입니다. За энэ бол зөвхөн ингээд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлээд байгаа үйлдвэр биш. Энэ бол одоо улсдаа дотооддоо хүлээн зөвшөөрөгдсөн нэлээд нэр хүндтэй компаниудад тооцогддог ийм байгууллага болсон байнамаа. 1997년에 생식이 처음 만들어지면서 1999년부터 상을 받기 시작했습니다. За 97 онд анх энэ бүтээгдэхүүн бий болсон мөртлөө 99 оноос ахуулаад ингээл ерөөсө шилдэг бүтээгдэхүүн болоод шалгараад шагнагдаад явсан. 네, 그래서 20년이 넘게 다양한 상을 받았습니다. 20 жил өнгөрөхөд одоо маш олон ингээд шагналуудаар дотооддоо шагнагдсан байна. 네, 이런 수상 내역은 이롬이 일시적인 그런 유행하는 그런 제품이 아니라 꾸준히 인정받는 그 신뢰의 브랜드라는 것을 보여줍니다. За энэ шагналууд бол зөвхөн ингээд алдартай гэдгийг нотлоо зогсохгүй тасралтгүйгээр одоо энэ байр сууриа яг зөв хадгалсан зөв бүтээгдэхүүн байна гэдгийг нотолж байгаа юм. 그래서 황성주 생식이라고 하면 정말 우리 한국에서는 거의 많은 사람들이 우리 제품을 좋은 제품이다라고 그렇게 인정을 합니다. Тэгэхээр нөгөө амьд шимт хоол гэж нэрээр нь биш хаан санжуу хоол гэхлээр одоо солонгосын иргэд бол энэ хоол аюул сайн хоол гэж бүхэн болон хэлж чадах хэмжээнд хүрсэн. 네, 그래서 생식이 뭐야라고 누가 물어본다면 이 세 가지만 네, 기억해 주십시오. За тэгэхээр амьд шимт хоол гэж юу юм бэ гэж хүн танаас асуувал та энэ гурван зүйлийг санангаа бас хэлж мэддэг байж өгөөрэй. 생식은 골고루 통째로 생으로 먹을 수 있는 아주 건강한 식사라고요. За амьд шимт хоол бол тасралтгүйгээр одоо бүхэл бүтэн байдлаар нь бүх шимт хичээлийн авч идэж чадах ийм хоол гэж ойлгосон. 네, 생식은 골고루 그러니까 뭐
60가지 이상, 90가지 뭐 골고루 먹을 수 있는 그런 식사입니다. За энэ бол одоо бүрэн хангалттай тэжээл агуулсан одоо 60-аас 80 төрлийн нэмэлт орсон ба шүү дээ. Тэгэхээр хүний бид хэрэгтэй бүх юм хангагдана гэсэн санаа байхгүй. 네, 버섯류, 그다음에 곡류, 채소류, 과일류, 콩류, 해조류를 다양하게 드실 수가 있습니다. За яагаад вэ гэхээр жишээлбэл мөөгний бүх төрөл байна, үр тарианы төрөл байна, ногооны төрлүүд байна, жимсний төрлүүд байна, вандуудны төрлүүд байна, далайн ургамлын төрлүүд ийм олон төрлөөр багтаацсан гэсэн үг. 네, 그리고 통째로 드실 수 있습니다. За тэгээд мөн нөгөө зөвхөн үндсийн биш, зөвхөн одоо навчийн биш, бүх зөвхөн ишийн иддэг биш, энийг бүхлээр нь үндтэй, штэ юутай хэдийн оруулсан байгаа хгүй түүхий идэ. 네, 껍질, 뭐 씨, 뿌리, 뭐 이런 모든 것의 영양소를 놓치지 않고 우리 생식에 다 담았습니다. За тэр жишээлбэл үрийн те үндсийн, ишийн, навчийн бүгдийг ингээд оруулсан гэсэн үг. 네, 그리고 생으로 불에 익히지 않아서 살아있는 효소와 비타민을 그대로 섭취할 수 있습니다. За шинэлэг буюу амьд чанар нь алдагдаагүй. Тийм учраас ингээд нөгөө төлөөд болгоцоо хоол шиг шимт хижээлгүй биш эн чинь тэр чигээрээ амьтай байгаа гэсэн үг. 네, 아까도 말씀드렸지만 이렇게 생으로 먹을 수 있는 것은 바로 동결 건조 때문에 네, 영양소에 파괴 없이 원재료의 영양 성분을 그대로 드실 수가 있습니다. Яагаад тэгэхээр түрүү хэлсэн шүү дээ огцом хөлдөөгөөд вакуум орчинд ингээ чийг нь алдуулахгүйгээр хуурай болгоцсон. Тэгэхээр эн чинь нөгөө ямар ч шимт хижээл амин дэм витамин одоо эрдэсүүд нь алдагдаагүй тэр чигээрээ байгаа гэсэн үг. 네, 그래서 이 생식과 불에 익힌 음식을 이렇게 비교해 보면 생식은 그 효소와 씨눈, 단백질, 비타민, 미네랄, 섬유질이 모두 살아 있습니다. За болгосон хоол эсвэл энэ шимт хоол хоёрын ялгааг одоо харуулж байгаа байхгүй юу? За тэгээд болгоцсон хоолнд бол одоо энэ байх ёстой нөгөө минералууд нь, витаминууд нь нөгөө бүх юмнууд нь алдагдсан. 네, 아무리 신선한 채소를 가지고라도 불에 익히면 이 모든 영양소가 거의 파괴가 됩니다. Тэгтнээ би шинэ ногоон авчраал те тэрийг болгоол идчихээр тэр одоо байх ёстой фермент өөр бүх ашигт элементүүд нь устгагдчих хүчж байгаа байхгүй юу? 네, 생식으로 드셨을 때 정말 좋은 영양소들을 그대로 드실 수가 있습니다. Гэтэл шимт хоолыг идэхээр бид нар одоо байгаа чигээр нь органикаар нь аюулгүй дээрэс нь бүх авах ёстой витаминүүдээ элементүүдээ авчиж байгаа юм. 네, 한국의 한 의사 선생님이 말씀하시기를 화식이 만병의 근원이라고 네, 모든 병을 일으키는 원인이 된다고 불에 조리한 음식이 이렇게 말하고 있습니다. Тэгээд энэ хүн одоо зургатаар ярьж байгаа байхгүй Солонгост энэ хит боловсруулсан хоол хүнс чинь ерөөсөө 10,000 өвчний үндэс болж байна гэж. 그래서 현대인의 고질병인 고혈압, 당뇨, 비만, 암, 뇌질환 이런 것들이 불로 익힌 화식이 만든 병이라고 합니다. За тэгээд одоо даралт ихсэх тэгээд сахарын шижин, даргалалт, хавдар, тархины одоо цусан хангамж муудах эдгээр бүх өвчлөлүүд насан туршидын өвчлөл гэж нэрлэгдэж байгаа өвчлөлүүд нь энэ хит болгосон хоол унднаас холбоотойгоор үүсэж байна гэсэн. 네, 그래서 이 살아있는 이 생식을 먹었을 때 엽록소와 효소가 풍부하고 그래서 이것들을 이제 하루에 한 끼라도 꼭 생식으로 바꿔 먹으라고 말합니다. Тэгээд тийм учраас одоо өдөрт ядаж нэг удаа энэ шимт хоол идээч. Тэгэх юм бол таны биед хэрэгтэй үр фермент, уург одоо элементүүд, ашигт элементүүдэд та хангалттай авч чадсан шүү дээ гэж зөвлөсөн байхгүй. 근데 매일매일 이 생채식을 챙겨 먹는 게 사실 굉장히 어렵습니다. Өдөр болгон бид нэр ийм их ногоог одоо бүх ил төрлөөр нь идэх нь хэлсэн шүү дээ. 그래서 꾸준히 생식을 할 수 있는 방법은 바로 이렇게 분말 생식으로 네, 생식을 섭취하는 겁니다. Тийм учраас одоо өдөр болгон л идэж чадах боломжийг хангаж одоо ийм уудлагдсан ийм хуурай бүтээгдэхүүн ялангуяа олон төрөлтэйгээр нэг дор савлагдсан байна.
TV에서 이렇게 이제 그 의사 선생님들이 나오셔서 저희 생식, 이롬 생식을 사실 홍보해 주시는 것처럼 이렇게 저희 생식을 이렇게 타서 뭐, 이렇게 드셔보시고 이런 또 방송들도 이제 조금 많이 나왔었습니다. За Солонгост одоо зурагтаар эмчнэр, хоол зүйчнэр одоо энэ амьд шимт хоолыг яагаад идэх ач тус нь юу юм ингээд найруулад идэж үзүүлээд тайлбарладаг бүр ийм сурталчилгаа явагддаг. 음, 생식에는 스스로 생명을 만드는 엽록소가 많이 들어 있습니다. За ер нь шимт хоолнд одоо амийн хэрэгцээтэй бүх хэмийг л сэргээж чадах тэр бүх найрлагууд байгаа байхгүй юу? 네, 그리고 우리 몸을 청소해주는 식이섬유가 많이 들어 있습니다. За бидний биеийг одоо цэвэрлж өгдөг тэр эслэгүүд нь байж гэн амьдралыг бий болгодог хлорофилүүд нь байж гэн. 네, 그리고 신진대사를 원활하게 해주는 효소도 네, 살아 있습니다. За ялангуяа энэ метаплазмын түүхийд болох ферментүүд нь амьд тэр чигээрээ бидний биед ордог байх нь байна. 네, 그리고 생명의 씨앗인 신운도 그대로 섭취하실 수 있습니다. За тэгээд бүхий л тэр түүхийдний үр хөврөл нь хүртэл хамт ингээд найрагдсан байж идэг. 네, 그리고 음식물을 먹었을 때 에너지로 전환시키는 그런 비타민도 네, 드실 수 있습니다. За бидний биед одоо эрч хүчийг бий болгож энергийг бий болгодог зүйл нь хоол хүнс шүү дээ. Тэр хүнсийг задлахад, хувиргахад тэ оролцдог витаминууд гэж чухал байхгүй. Тэгээ тэр витаминуудын хангамж нь энэ хоолнд байгаа гэсэн үг. 네, 그리고 최고의 천연 면역 물질인 파이토케미컬을 네, 드실 수 있습니다. За байгалийн хамгийн сайн дархлааг дэмждэг одоо түүхийд болох элемент болох фитохими бодисууд нь хангалттай байдаг гэсэн үг. 네, 그래서 생식을 설명하실 때 이 6가지가 많이 들어있다고 그렇게 설명하시면 좋습니다. Тэгэхээр та ингээд амьд шимт хоолыг тайлбарлахдаа энэ 6 зүйл одоо ийм ихээр энэ найрлага нь байдаг юм а гэж тайлбарлавал их сайн. 네, 그럼 엽록소가 우리 몸에 들어와서 어떤 역할을 할지 설명해 드리도록 하겠습니다. За тэгвэл одоо саяны 6 зүйлийг нэг нэгээр нь тайлбарлая л да. Тэгэхэд хамгийн түрүүнд одоо хлорофил гэдгийг тайлбарлая. Бидний биед ороод юу хийдэг юм бэ? 네, 생식에는 이렇게 그 초록색의 그 잎과 그런 잎들이 채소가 많이 있기 때문에 엽록소가 아주 많이 있습니다. За амьд шимт хоолнд ийм ногоон өнгийн төрлийн хүнсний ногоо их орсон байдаг. Тэгээд энэ ногоон өнгийн хүнсний ногоон дотор энэ хлорофил гэдэг элемент их байдаг байхгүй юу? 이 엽록소는 깨끗한 혈액을 만들어줍니다. За хлорофил ямар үүрэгтэй юм бэ гэхээр шин одоо цэвэр цусыг үүсгэхэд одоо 그리고 우리의 손상된 세포를 재생시켜주는 역할을 합니다. За бидний гэмтсэн байгаа эсүүдийг нөхөн сэргээж төлжүүлж өгдөг. 네, 그리고 바이러스나 암세포의 발생을 억제하기도 합니다. За хавдрын эсвэл вирусыг одоо үүсгэхэд саад хийж өгдөг. 네, 그리고 해독작용을 합니다. За мөн хордлого тайлж өгдөг. 네, 여기 보시면 인간의 혈액 속의 헤모글로빈과 또 식물의 엽록소는 그 구조가 매우 비슷합니다. За одоо энэ зурган дээр харуул хүний цуснд дах гемоглобин гэдэг ийм юу байгаа байхгүй бүтэц. Тэгтэл энэ бүтэц маань тэр нөгөө ургамлын хлорофил гэдэг энэ элементтэй бүтцээрээ яг адилхан байгаа. 네, 이 빨간 색깔은 그 인간 혈액 속에 있는 헤모글로빈이고요. 초록 색깔은 식물 속에 있는 네, 엽록소입니다. За улаан өнгөтэй энэ элемент бол цусан дахь гемоглобин гэдэг элемент. Ногоон нь болохоор хлорофил буюу ургамлынх нь. 네, 구조를 보시면 비슷한데 다만 다른 게 있다면 이 인간의 헤모글로빈 안에는 Fe, 철이 있고요. 엽록소 안에는 마그네슘이 있습니다. За энэ хоёр төстөө яг адилхан харагдаж байгаа. Гэхдээ хүний цусны гемоглобин дотор төмөр байгаа. нөгөөхт нь болохоор магний байгаа байхгүй юу? 네, 생식을 통해서 엽록소가 우리 몸속에 들어오면 우리의 혈액 건강에 네, 큰 도움을 줍니다. 왜냐면은 그 식물 속에 있는 마그네슘이 우리 몸속에 그 Fe, 철로 치환돼서 다양한 좋은 영향을 우리 몸에 줍니다. За яагаад энэ хлорофил хүний цуснд орж ирээд
сайн нөлөө үзүүлдэг вэ гэхлээр одоо тэр цусны гемоглобины голд байгаа төмрийг магний очоод нийлэхээрээ одоо бидний бодис солилцоонд цуснд шинэ зүйлийг, шинэ элементийг одоо бодис солилцоог сайжрахад те үүсгдэг бодисыг бий болгож байгаа байхгүй юу? 네, 또 우리 그 생식 안에는 식이섬유가 많이 들어 있습니다. За мөн энэ хоолн дотор одоо маш олон амьд ижил ферментүүд олон байна. 네, 식이섬유는 소화 효소로는 분해되지 않으면서 체내에서 다양한 일을 합니다. За энэ фермент буюу эслэг. За энэ нь хоол боловсруулах үед нөгөө задардгүй янз бүрийн тэр үлдэх зүйлүүдийг хөөж өгдөг, хоргоожүүлж өгдөг үүрэгтэй. 네, 그래서 그 식이섬유의 종류는 두 가지인데요. 수용성 식이섬유와 불용성 식이섬유입니다. За тэгэхээр эслэгийн төрөл хоёр янз байна л доо. Уусдаг эслэг, уусдаггүй эслэг гэж. 예, 귤, 유자, 뭐 감귤, 사과, 바나나, 해조류, 귀리, 견과류 이런 것들은 수용성 식이섬유가 많이 들어 있습니다. За одоо мандарин байна те, алим, самар, далайн байцаа, овёс зэрэгт энэ уусдаг төрлийн эслэгүүд өндөр байгаа юм. 수용성 식이섬유는 콜레스테롤 또 지방을 낮춰주어서 심혈관 질환을 예방해 줍니다. За энэ уусдаг төрлийн эслэгүүд нь холестерол, за тэгээ зүрх судасны өвчин, эдгээр зүйлсүүдийг багасгаж өгдөг. 예, 그리고 당의 흡수 속도를 늦춰줘서 당뇨병 예방에 도움을 줍니다. За мөн чихрийн шижингийн чихрийн одоо шингэлт буюу цэцэнд сахар огцом өсөхөөс урьдчилан сэргийлж өгдөг байна. 네, 그리고 오랫동안 포만감을 느끼게 해서 체중 조절에도 도움을 주는 것이 바로 수용성 식이섬유입니다. За удаан хугацаанд цатгалан мэдрэмж төрүүлээд одоо таргалахгүй байх, өөхөхгүй байхад маш сайн тусалдаг энэ элемент бол уусдаг хүнсний эслэг байна. 네, 불용성 식이섬유는 고구마, 감자, 옥수수 등의 곡류에 많이 들어 있습니다. За уусдаггүй хүнсний эслэг гэхээр амтад төмөс, эрдэнэ шиш, үр тариа, бууцай, чинжүү, мөөг зэрэг хүнсний ногоонд байна. 네, 팥, 대두, 녹두 등의 콩류에도 많이 들어 있습니다. Ийм бууцай болон мөөг, чинжүү хүнсний ногоонд бас их байдаг байна. 그리고 시금치, 부추, 버섯 등의 채소류에도 이 불용성 식이섬유가 많이 들어 있습니다. За мөн одоо бусад төрлийн иштэй ургамлын хүнсний ногоонуудад бас байдаг байна. 네, 이 불용성 식이섬유는 네, 변비를 예방해 줍니다. За уусдаггүй хүнсний эслэг болохоор нөгөө өтгөн хатгаас хамгаалж өгдөг. 그리고 이 식이섬유가 우리 몸에 있는 그 뭐 나쁜 물질, 예를 들어서 발암 물질이나 노폐물들에 그 식이섬유가 탁탁 달라붙어서 빨리 대변을 통과하게 해줘서 그 대장암들을 예방해 줍니다. За энэ уусдаггүй эслэгүүд чинь бидний биед байгаа бактери юм уу те янз бүрийн нөгөө өтгөн хатгах тэр аюулаас сэргийлж байгаа чанар нь өөртөө нааж аваад хурдан гадагшлуулдаг ийм үйл ажиллагаа хийдэг. 네, 아까 식이섬유가 인체의 청소부라고 말씀드린 이유가 바로 이것 때문입니다. Тэгэхээр түрүү нөгөө уусдаг нь болохоор бас биеийг хоргоожүүлдэг гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ хоёр нийлэхээрээ одоо хурдан гадагшлуулаад бүдүүн эцсний хамтрагч үүсэхгүй байх боломжийг олгодог байна. 네, 우리 몸에 있는 나쁜 성분들을 이 식이섬유가 다 데리고 나갑니다. 변으로. Бидний биед байгаа бүхэл хортой гэж үзэгдэх тэдгээр зүйлсүүдийг өөртөө нааж аваад тэгээд одоо өтгөнөр гаргаад цэвэрлждэг байна. 네, 그리고 세 번째, 이제 효소가 이 생식에는 굉장히 많이 들어 있습니다. За энэ эслэг одоо энэ шимт хоолнд маш ихээр агуулгадж байгаа. 네, 효소는요, 우리 몸에서 다양한 많은 일을 합니다. За ферментийн тухай ярьж байгаа шүү одоо. Тэгэхээр фермент бас бидний биед ямар ажил хийдэг юм бэ гэдгийг харин олон янзын үйл ажиллагаа хийж өгдөг. 우리 머리카락이 자라는 거, 우리 손톱이 자라는 거, 우리가 이렇게 팔을 움직이는 거, 다 이 효소의 작용으로 인해서 일어나는 일입니다. За бие махбод маш олон одоо уруулыг гүйцэтгэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ фермент чинь ус урахад нөлөөлж байна, хумс бат бих урахад нөлөөлж байна. Хөл гаар хөдлөхөд одоо энэ ферментүүд нөлөөлж оролцдог.
네, 인체 내에 일어나는 모든 일에 또 효소가 작용하기 때문에 부족하거나 없어서는 안 될 아주 중요한 역할을 하는 게 바로 효소입니다. Тэгэхээр энэ фермент болсон бидний биед одоо байхгүй болох дутуу байх ийм зүйл ерөөсөө огт байж болохгүй. Энэ бас бидний бие махбодод маш чухал элемент баггүй юу? 네, 우리가 일생 동안 만들 수 있는 효소의 양은 정해져 있고 나이가 들수록 효소의 양은 점점 감소합니다. За би одоо насан туршдаа миний биеэс өөрөөсөө ялгардаг ферментийн тоо гэж байгаа. Гэхдээ нас явах тусам тэр боловсруулж байгаа ферментийн тоо маань цөөрдөг байна. 네, 오른쪽 그래프처럼 20대에 체내에서 효소가 분비되는 양이 20대에 가장 많고 점점 나이가 들면서 줄어듭니다, 효소가. За одоо энэ график дээр харах юм бол 20 настай байхдаа би ч одоо фермент үйлдвэрлэхдээ бүр одоо оргил үе байсан байна. Тэгэл 40, 60 ингээл 80 гэхээр бүр ингээд ферментийн боловсруулалт нь багасчихж байгаа байхгүй юу? 옛날에는 막 소화도 되게 잘 시키고 건강했었는데 나이가 들면서 소화도 좀 안 되는 것 같고 뭔가 몸이 조금 이제 힘들어지는 것이 효소의 부족일 수 있습니다. За одоо би залуу байхдаа хоол моол юу ч идсэн боловсруулчдаг байсан. Одоо бол ингээд идсэн бол сайн хурдан боловсрохгүй эсвэл одоо жоохон ядрах ч юм уу хүчүүгээ мэдрэх энэ нь одоо фермент дутагдж боловсруулагдаад байгаагаас үүдэлтэй байх боломжтой гэж үздэг байна. 네, 효소는 그 소화를 시키는 그 효소가 가장 대표적인 효소이고요. 효소의 역할이고요. За хоол боловсруулах эрхтэнд ферментийн одоо хамгийн том үйл ажиллагаа явагддаг. 네, 소화뿐만 아니라 혈액을 정화하고 세포를 재생하고 또 세포를 복구해주는 다양한 일을 우리 효소가 합니다. За мөн ингэж хоол боловсруулах эрхтэнд яхаас гадна оролцохоос гадна одоо цусан хангамжийн үйл ажиллагаа за мөн эсийн дахин сэргэх нөхөгдөх энэ бүх солилцоонд оролцдог байна. 네, 그래서 효소가 부족해지면 매일매일 우리 몸이 스스로 이렇게 회복을 해야 되는데 회복을 하지를 못하게 돼요. Хэрвээ одоо фермент дутагдах юм бол бидний бие өдөр болгон сэргээгдэж шинчилж явах хэрэгтэй байтал чинь нөхөн төлөвлөж явах хэрэгтэй байтал чинь энэ нөхөн төлөвлөлт удаашрчдаг байна. 네, 그래서 뭐 동물성 지방을 너무 많이 먹는다거나 인스턴트 식품을 너무 많이 먹는다거나 이렇게 되면 그 효소를 굉장히 많이 사용하게 됩니다. За тэгэхээр одоо хит их өөх тавтай махан хүн сэргэлэх. За хит их түргэн хоол савлан агц бүтээгдэхүүн хэрэглэх үед ферментийн одоо маш шатаалт явагддаг. тэрийг боловсруулах байдаг. 그래서 건강한 식사를 하는 것이 효소를 아낄 수 있는 방법입니다. Тэгэхээр эрүүл хоол иднэ гэдэг чинь нөгөө боловсруулж байгаа ферментээ бас хямгадах ийм дарга болох нь. 그리고 효소가 많이 들어있는 음식을 섭취하는 것도 굉장히 좋은 방법입니다. За бас ферментийн агуулмж өндөртэй хүнсээр хооллох нь одоо бас хамгийн сайн арга байна. 네, 그리고 우리 이 생식은 곡물을 통째로 먹기 때문에 이 씨눈이 살아 있습니다. За тэгээд бас нөгөө энэ хоолнд чинь фермент нь нөгөө амьд шинт бай гэж хэлээд байгаа ш. Тэгэхээр фермент нь бол яг тэр чигээр амьд бидний бие рүү ордог гэсэн үг. 여기 쌀 그림을 보시면 여기 노란 색깔 이게 바로 씨눈인데요. 이곳에서 네, 싹을 틔웁니다. За одоо энэ будааны зургаас харах юм бол энэ шар өнгөтэй нөгөө соёолж гэхөө тэгээ эндээс нөгөө будаа юу үр гар соёолдог гэсэн үг. 네, 쌀 전체에서 이 씨눈이 66%의 영양을 가지고 있습니다. За тэр соёолж байгаа тэр шар хэсэг чинь шинэ хичээлийн 66%-ийг одоо яг энэ үед гаргадаг боловсруулдаг гэсэн үг байхгүй юу? 네, 그 씨눈을 제거한 그 흰 쌀을 그 이제 싹을 틔우면 절대 싹이 나지 않고 썩어버립니다. Тэгэхээр энэ шар юуг нь авчих дээр энэ чинь урахгүй нь шүү дээ. Соёолохгүй гэсэн үг. Тэгээд будаа гэж хэлэгдэж байгаа байхгүй юу? 그런데 이 씨눈이 살아있는 이걸 이제 이 현미 이런 것을 싹을 틔우면 여기에 싹이 납니다. харин ийм соёолгож байгаа ийм бүрхүүлтэй ийм будааг бол ургуулах юм бол мэдээж соёолоод ургасна. 네, 그래서 이 생식에는 이 씨눈이 살아있기 때문에 생명력을 가진 식사라고 말할 수 있습니다.
За тэгэхээр яг бүх шимт хичээлийг амдаар нь шимтээгээр нь хатгалж чадсан хоолоо гэж яг энэ соёолж байгаа үеийн те 66-ыг агуулсан үеэр нь ингээд боловсруулаа оруулчихж байгаа болохоор хэлж чадах нэ. 네, 또 생식에는 비타민이 아주 다양하게 들어 있습니다. Бас энэ хоолнд витамин одоо олон төрлөөр агуулгдсан байгаа. 네, 비타민은 우리 몸이 살아가는데 꼭 필요한 그 영양소입니다. За витамин бол бидний одоо насан туршийн амьдралд хэрэгтэй одоо ийм элемент. 네, 우리 몸은 대부분의 비타민을 충분히 만들지 못합니다. За бидний бие одоо угаасаа бүх төрлийн витаминыг одоо өөрөөсөө үйлдвэрлэхэд одоо хангалтгүй байхгүй юу? 그래서 반드시 음식으로 섭취를 해주셔야 합니다. Тийм учраас бид нар заавал одоо хүнснээсээ энэ витаминынхаа хангамжийг авах хэрэгтэй байдаг. 네, 비타민의 역할은 이제 비타민, 그러니까 에너지 대사에 우리가 음식을 먹고 이것이 에너지화 되는 데 있어서 비타민은 꼭 필요합니다. За витамины үүрэг бол одоо бидний идэж ууж байгаа тэр зүйлсүүдийг бидний биед энерги болон хувиргадаг ийм одоо элемент гэхгүй юу? 네, 그리고 두 번째는 항산화 작용입니다. Яг мөн хоёрдугаарт нь витамины нөгөө үүрэг нь бидний биеийг хоргоожүүлэх. 네, 활성산소, 나쁜 유해산소로부터 세포를 지켜주는 그런 방패 역할을 하는 것이 바로 비타민입니다. За ялангуяа бидний эсийг одоо хамгаалж өгдөг тэр нөгөө хувирах те хордох эдгээр зүйлс эсэлдэх эдгээр зүйлсээс витамин бол хамгаалдаг бамбайн болдог байна. 네, 비타민은 또 면역 기능이 있습니다. За витаминд ч гэсэн дархлааг дэмжих одоо үйл ажиллагаа оршдог. 네, 감염을 막고 회복을 빠르게 하는데 아주 중요한 역할을 합니다. За өөрөөр хэлбэл энэ юу энерги солилцоог түргсгэж өгдөг аминдими үүргийг гүйцэтгэдэг байна. 네, 그래서 비타민은 아주 적은 양이지만 우리 세포와 몸 전체가 제대로 작동할수록 도와주는 아주 중요한 역할을 하는 것이 바로 비타민입니다. За витамин бол ерөөсөө их жоохон харагдаж байгаа ч гэлээ үүрэг нь айгүй том бидний бодис солилцоонд оролцох хэвээр бидний эсийг одоо сайжруулж явах хэвээр юм үүрэг. 네, 다음은 파이토케미컬입니다. За дараагийнх нь болохоор фитохим гэж нэрлэдэг. 네, 파이토케미컬은 단순한 영양소가 아니라 건강을 지켜주는 우리 생리활성 그 물질입니다. За энэ бол зөвхөн ингээд бидний юг хамгаалт биед хэрэгтэй чухал элемент гэж нэрлэгдэхээс гадна одоо бидний биед байгаа бүх л эсэргүүцэх чадварыг сайжруулж өгдөг ийм элемент. 네, 빨강, 노랑, 초록, 보라 식물마다 이 색깔이 바로 이제 색깔 안에 들어있는 영양소가 바로 파이토케미컬인데요. За энэ өнгийн улаан шар ягаан гэдэг эдгээр чинь одоо энэ өнгөнүүд нь өөрөө тэр фитохимийн агуулмжийг илэрхийлж байна. 네, 색깔마다 다른 영양 성분을 가지고 있습니다. За өнг болгон өөрийн гэсэн одоо шинжлэлийн агуулмжийг агуулдаг гэсэн санаа. 그래서 파이토케미컬의 효능은 항산화, 항균, 항암, 혈중 콜레스테롤 저하, 면역 기능의 증강, 그리고 노화를 방지해주는 효과가 있습니다. За фитохимийн одоо нөлөө нь юу юм бэ гэхээр антиоксидант, бактери эсрэг, хорд хавдрын эсрэг, цуснд холестерин бууруулах, дархлаа сайжруулах, хөгшрөлтийн эсрэг үйлчилгээ. 네, 그래서 파이토케미컬은 우리 몸의 세포가 오래도록 젊고 건강하게 유지되도록 돕는 그런 자연의 방패 역할을 한다고 할 수 있습니다. За энэ бол бас л байгалийн бамбай гэж үүрэгтэй. Бидний биеийг урт удаан хугацаанд эрүүл хүчтэй, тий урт удаан хугацаанд яг эсүүдийнхаа төвшөнд хангалттай хүчтэй байх, эрүүл байх энэ хамгаалтыг хийж өгдөг байна. 네, 그래서 색깔이 다양한 채소와 과일을 골고루 먹는 것이 우리의 건강을 지키는 열쇠라고 할 수 있습니다. За тийм учраас энэ маш олон өнгийн олон төрлөөр нь нэг дор идэх нь байгалийн одоо бидний хамгаалалт буюу бамбай болно гэсэн санаа байгаа юм. 네, 그래서 이제 이렇게 다양한 종류의 여러 가지 영양소가 들어있는 우리 1호 헬스케어의 생식 두 종류를 소개해 드리도록 하겠습니다. За ийм олон найрлага бүхий ашигтай хоёр төрлийн энэ шимт хоолыг танилцуулж байна.
네, 아까 말했던 영양 성분이 이 생식 한 포에 네, 아주 골고루 들어 있습니다. За сая ярьсан тайлбарласан эдгээр бүх төр шинжээл те эдгээр зүйлсүүд нь энэ нэг уутанд маш их хангалттайгаар агуулмжтай орсон. 네, 먼저 산삼 생식입니다. За хүн орхойтой үндэсний найрлагатай хоол эхлээд харъя. 네, 이 산삼 생식에는 핵심 원료 세 가지가 들어 있고요. За энэ хоолнд одоо үндсэн 3 орц бий. 여기에 90여 종의 식물 원료들이 아주 다양하게 들어 있습니다. За 90 гаруй төрлийн ургамлын орц найрлага хавсарсан. 네, 산삼 생식의 그 핵심 원료 세 가지는 바로 산삼 배양근 분말, 미강 발효 분말 블랙, 동결 건조 흑미 분말입니다. За тэр 3 үндсэн найрлаганд болохоор хүн орхойтой үндэс, за тэгээд хар хэвэг, за мөн хар будаа гэсэн ийм найрлагууд орсон байдаг. 먼저 산삼에는요, 예로부터 굉장히 귀한 약재로 알려져 있습니다. За энэ хүн орхойтой буюу энэ маш эмийн одоо өндөр үйлчлэгээтэй ургамал байна. 네, 100년 된 산삼을 그 DNA 세포 배양 기술을 통해서 산삼 성분을 그대로 배양해서 분말로 만들어서 우리 생식에 넣었습니다. За 100 жилийн настай уулын зэрлэг хүн орхойтой яг тэр орц найрлагыг нь орчин үеийн технологи ашиглаад биотехнологийн аргаар ДНК-ийн бүтцэн огт алдагдаагүй яг тэгж тариалж гаргасан гэсэн үг байхгүй юу? 네, 이 산삼에는 면역력을 강화해주고 피로를 회복해주고 혈액순환을 잘할 수 있는 그런 그 기능이 들어 있습니다. За энэ үндсэнд одоо ямар агуулмжуудын дархлаа бэхжүүлэх, ядаргаа тайлах, духны эргэл сайжруулах, эрч хүч нэмэгдүүлэх, за хоргоожуулах, хөгшөлттэй эсрэг ийм үйлчилгээнүүд байдаг. 그리고 산삼은 혈당을 조절해주는 기능이 있고, 그리고 간 기능 개선에 도움을 주고, 또 항암 효과가 있는데, 이러한 이 산삼 배양근을 통해서 이런 산삼의 효능을 기대하실 수가 있습니다. За энэ хоолыг идснээр ойд хотолт тань мэдрэх сайжрах нь цусны саасар одоо хянагдах нь байна. Илгэний үйл ажиллагаа сайжрах нь хорт хавдрын эсрэг одоо эсрүүцэх чадвартай болно. Тэгэхээр ийм олон төрлийн ашиг тустай хоол гэсэн үг. 네, 그리고 이제 핵심 원료 두 번째는 미강 발효 분말 블랙입니다. За хоёр дахь нь болохоор хар хэвэг гэж нэрлсэн үндсэн найрлага. 네, 이 미강 안에는 면역력을 증강해 줄 수 있는 그런 성분이 들어 있습니다. За энэ бол будаа тэремдэх үед гардаг хэвэг гэж хэлж байгаа. Ялангуяа энэ хальс үр хөврөл тэр чигээр нунтаглагдахыг хэлж байгаа. Энд маш олон витамин, эрдэс бодис, эслэг хамаагүй тусны хүчил агуулгадаг. 그래서 미강 발효 분말 블랙의 주요 효능은 항산화, 항노화, 그리고 장 건강, 그 개선, 변비 개선해주고 또 혈당 조절, 혈중 콜레스테롤 개선, 면역력 증진의 효과가 있습니다. За энд бас л хоргоожуулах, хөгшрөлтийн эсрэг, за сахарын зохицуулалт эдгээр одоо бүх найрлага нь хангалттай орсон байдаг. 네, 그리고 세 번째 핵심 원료는 동결건조 흑미 분말입니다. За 3 дахь үндсэн орцуулах хар будаа. 네, 슈퍼 잠이라고도 불립니다. За супер жами гэж бас нэрлэдэг. 네, 슈퍼 자미는 그러니까 신품종 기능성 쌀이에요. 원래 흑미를 연구를 통해서 그 항산화를 아주 높인 그런 쌀이 바로 슈퍼 자미입니다. Энэ супер жами буюу энэ нунтаг ийм хар будаа ямар одоо агуулмжтай юм бэхээр антиоксидант буюу C3G гэдэг ийм элемент хамгийн өндөр агуулмжтай. 네, 이 검은 쌀의 그 안에 까만색 이 색깔이 굉장한 항산화 성분을 가지고 있습니다. За энэ будааны хар өнгө байгаад энэ өнгө нь өөрөө маш биеийг хоргоожуулах тийм пигментийг агуулсан байт юм байна.
예, 그래서 보통 흑미는 이렇게 이제 겉부분만 까맣고 안에는 하얀데 이 슈퍼 자미는 음. 겉과 안이 다 까매서 그 아, 항산화 효과가 더 강합니다. За цагаан будаа бол гадуураа ийм бүрхүүлтэй бараан байдаг. Гэхдээ тэр хальсыг авчихаар цагаан өнгөтэй будаа гарч ирж байгаа байхгүй. Гэтэл энэ супер жами болохоор гаднах нь ч доторх нь ч хар өнгөтэй. 네, 그래서 이제 슈퍼 자미는 또 당뇨병 환자분들에게 또 당뇨를 개선하는데 도움을 주어서 혈당 관리에 아주 좋습니다. За энэ супер жамигийн нөлөө нь юу гэхээр яг сахарын шижингийн эсрэг үйлчилгээтэй учраас чихрийн шижин өвчнөд ялангуяа энэ нөгөө бага индекстэй хоол идэхтэй чихрийн агуулмж тийм хүмүүст маш сайн таардаг. 네, 그리고 여기에 90여 가지의 다양한 식물성 원료, 그리고 컬러푸드, 6가지 컬러푸드가 다양하게 들어있습니다. За тэгэд энэ гурван үндсэн бүтээгдэхүүн найрлагаас гадна 90 гаруй төрлийн хүнсний ноогоо жимсгний агуулмж байна. За тэр нь бүр 6 өнгөөрөө тэгээ 90 гаруй төрлөөрөө гэсэн үг. 네. 이 원료 색깔 다 말씀하신 거죠, 목사님? 네. 네. 그리고 첫 번째 아까 그 산삼생시 여기는 그래서 그 핵심 원료 3가지 중에 그 2가지 아까 말씀드린 산삼 배양금 분말하고 그리고 미강 발효분말 블랙은 면역에 아주 강력한 그런 원료이고요. За түрүү энэ 90 гаруй төрөл дотор ч сая хэвэг хар будаа хоёр супер жамын нэрлэгдсэн. Энэ хоёр ер нь бол дархлаа бас биеийг хоргоожуулах тэр үйлчилгээ нь өндөр байхгүй юу? 네, 그리고 슈퍼잠이 아까 말씀드렸던 것은 항산화에 굉장히 좋은 원료입니다. За супер жам이 бол ялангуяа бүр гоц нөгөө хоргоожуулах антиоксидант байдлыг нь идэвхтэй болгож өгдөг өндөр агуулмжтай. 네, 그래서 이 산삼생식은 면역과 항산화에 아주 좋다. 이렇게 생각하시면 네, 좋습니다. Тийм учраас энэ хүн орхиодын үндэстэй хоолоо зүгээр дархлаа тэр чигээрээ биеийг хоргоожуулагчгээ ойлгочиход болж байгаа юм. 네, 그리고 두 번째 생식은 발화생식입니다. За хоёр дахь хоол бол одоо соёолж гэдэг хоол байна. 네, 발화는 이제 이 5가지 그 곡물을 발화시킨 그 발화 원료가 들어 있습니다. За энэ 5 төрлийн зураг дээр харагдаж байгаа энэ өрнүүдийг соёолуулсныг одоо холсныг соёолж хоол гэж хэлээд байгаа. 네, 아래 보시면 5가지 원료를 발화했는데요. Доор байгаа тэр 5 төрлийн зурган дээр байгаа будааг 10-ыг одоо нэгсэндээ соёолуулж байгаад хэрэгэлсэн гэсэн үг. 네. 5가지 원료 말씀하신 거죠? 네. 네. 네, 그리고 참 발화 과정에서 이전에 없었던 영양소가 이제 많이 새로운 영양소가 생기게 돼요. За энэ соёолж байгаа явцад нөгөө тэр үр тариа 10-ны чинь нөгөө бүх шинж хижээл жинхэнэ гарч ирдэг үе байгаа байхгүй. Тэгэхээр өмнө нь энэ хоолнд агуулгаж байгаагүй маш олон шинж хижээлүүд нэмэгдэж одоо холигдож орсон гэсэн үг. 그래서 이 발화 곡물은 일반 곡물에 비해서 식이섬유가 풍부하고 또 부드럽고 소화가 잘 됩니다. За тийм учраас эслэгээр илүү их баян болоод өмнөх хоолноос фермент тижээл эдрээсээ илүү бас олон болоод илүү зөөлөг тэгээ шингэхтэй хялбар болсон учраас хоол боловсруулах эрхтнүүдэд ялангуяа маш сайн нөлөөлөх болсон. 네, 그래서 위 기능이 안 좋으신 분이나 아니면 어르신 분들, 그 어린 아이 이르기까지 모든 연령대가 드시면 가장 편안하게 드실 수 있습니다. Одоо өндөр настай хүмүүс байна. Хоол боловсруулах эрхтэн доголдоод байгаа хэцүү байгаа шингэхгүй байгаа хүндрээд байгаа хүмүүс энэ хоолыг идэхэд маш сайхан хөнгөн мэдрэмж, хөнгөн хооллолт болох юм. 네, 그리고 이제 이 발화곡물 외에 다양한 곡류, 두류, 채소류, 과일류, 새싹류, 버섯류, 해조류가 아주 골고루 섭취할 수 있도록 이렇게 구성되어 있습니다. За түрүүний 5 үр тариа 10-аас гадна одоо мөөгний төрөл байна, ногооны төрөл байна, жимсний төрөл байна, үр тариа эдгээр одоо бүх агуулмж бас маш их баялаг
орсон учраас тэнцвэртэй хэрэглээ болчихж байгаа. 네, 그래서 일반적인 모든 분들은 그냥 발화생식을 드시면 골고루 영양소를 섭취하실 수 있고, 네, 한 끼 식사를 통해서 또 건강을 유지하실 수가 있습니다. Тэгэхээр одоо ямар ч насны хүн энэ хоолоор хооллох юм бол авахтаа өдрийн шин тэжээлээ аваад за бусад хооллолтын хүндрэлүүдтэй завиурууд бас хурдан хорвуулж шингэх энэ бүх үүргийг энэ хоол маань хийж өгөх нь. 그런데 내가 면역이 약하고 또 내가 암이거나 심한 당뇨이거나 내가 질환이 있다라면 산삼생식을 추천드립니다. хэрвээ та ингээ ужиг өвчтэй эсвэл хавдрын эрсдэлтэй за эсвэл маш ядарч байгаа дархлаа сул байх юм бол энэ хоолноос илүү нөгөө хүн орхиотой үндэстэй хоолоо сонгох нь зөвөө гэж зөвлөдөг. 네, 그래서 이 생식 섭취를 통해서 우리 여기 계신 분들, 또 우리 몽골에 계신 우리 많은 분들이 건강하셨으면 좋겠습니다. 네, 이상으로 마치겠습니다. Маш олон хүмүүс эдгээр хоолоор дамжуулаад эрүүл болоосай Монгол хүмүүс маань гэж хэлмээр байна. Тэгээд энэ үргээ дуусгая.